Alright, tukubatangira nteekaniza ekiyererezi every single Friday tubaho hano Kitara TV esaha ziba 2 ez'ekiro buli kyakataano twenda weekend gitandike naito n'omumaani bila sikyo muhendo musajja omuliso omwe haba mulimba n'omukwonga kati abaisuma awempako akiki ebo atenyi batumbya Benjamin last week tukagamba ba Benjamin baba naisuma mahano baiti tibakira bana nka ba Dennis ba Dennis yaruna na ijorenka huraro na babaire niba commenting na ba Julius baitu bakudu ba Julius nabo bakubamanya Julius ba responsible muno kandi responsible hata ba responsible itona to ba responsible baitu aba Benjamin baha kikushigikira akika kisuma kibubana liyo baitu kandi ba Julius bagire suma liyo kandi atibonda ingana ba Benjamin baba chwahombu ba Benja babenja so tukubasima munaba kutondera hona hali mukali entekaniza kiro kintu gikoleire Deluxe ba ngambire kiro kintu katubongira omunywani wange Deluxe Nyakojo Muhamudu aroha ikalira kutukiza agambire otukubantu kiyaruga hano natuspoilinga bakita kuspoilinga asi natusensa amafuta gembaganiza yes okay tukubajukiza kusubscribing ha channel zaitu wa YouTube o subscribing o followinga Facebook o followinga Twitter personal handles Julius Shomhendo followinga TikTok o Facebook Instagram hona na badogo biro bina amani mangi muna TikTok MC badogo nawo muhondere so niko tujja ku bantu rubato montekanize ne kiyererezi today wike baire ya amani muno mu bunyoro hano cyaguranya baire bunyoro cyaguranye sentamo abaire bunyoro cyaguranya ndozira amani maingi muno badogo nkakurojoire nanka ovuro ebintu bikabita untafutu soja abaita bafutu bigere nkakurojoire ovuro nyagamba engudo zona ninye yabweya ngoino wakabi muno akagenda yankwata mukono gunu gukara nigulemera gona gulimo amashanyarazi gake era mazire biro bisatu byona madamu wange takumukwata nguraraga ngushibye kitambara ubwo bumoso bwakuba naenda kukwata nkukara gure kitambara nibunyaka kyaburura ni guno nigonku muhereza tonka nanyo cyaguranye bobi wine nkusaba ha amashanyarazi nanyo obunyore ngikiririzise obunyorenyo nanyo nginamye masaji bari nyo bansaba aga Museveni nawagira amashanyarazi gali mal akuhaire ugagonzo unity buti bobiri bobiri bwingi nayi okihuramu mali iyo kwendaga Museveni mbona bagampe bona nubyakuba ali enisikini nagampa irego gamanyire kurungi agaya China amashanyarazi ogo badogo deka kubaza umuntu agira amashanyarazi atasa paraso hamuna kandi ombaire ntakwenda kubaza okionga kamubazeho abokubogo bamweta king of music hati badogo turagenda oko tujja kuba itekanize no tujja gemaro bile butakahoye kyonkamba ile ni nsaba ebyo tubimale atubimale abokuba tubimale empake zao tizisigurwa skina musenze gaina gati gasakira gasa king sa manyire nema king sa omumanyire bayito omuzini bwire buna atakuruga here orajagara akukara nataraga buri hanga orajagara orabizire fashion ine mbando ekuro chonkege tubireka abo kuba buri cyo bitutabure ebyo so bakina kabobe nabaire na amani akabandiza kuri kakumiro yaija kikube yaija akabanza kagada actually kibale kagadi kakumiro akabanza kibale akabanza kibale kagadi kakumiro kikube hoima masindi bulisa ndozaga bana bakuwamugi bamutangira n'amani muno turamukiya bana bakuwamugi bana bakuwamugi tete mirembeki oiro cyali biro bintu bakanakuhara sente zikaba kuaho bakagamba enyanja yabo ali bagenda bagamba gate yoma enyanja cyali bakabika wahe bintu bikahinduka ira buli bana bakuwamugi bagambaga Mulingo bagambaga bintu biloho tubiri nakuterembo kuna kugamba onyegiri kwai onyegiri
munywani wange bateire bakamutere mpi onyegiri kwaye bamukwasire no mukabandi Eddie nkutumiro DJ Eddie nkwenda muno biro bino cyali abagungo n'abandi bakega kuli mesente zikabahuaho misa bakega kuli mabanga biro bino bakukwatire munanga munyanja noso hato okufuna kiboko bakukare mugongo yone eri mwemboko hati cyali tubaramukizo ijo bobaina abairego ko bayisoga bamulekezegera avu muno na masindi kane nabo hati bana bakuamugi kutandikira Kigorobya misa bakwenda babahe district yabo bakwenda district ya Kigorobya ara akanta akareda akara screen na kamera akarowe hati bakwenda district yabo mist Kigorobya district tibangu hiro baba bakerere hiro babangu ungu president Museveni akagibaraganiza nato zakaroba mu 2010 bano harebi chweke bikwenda district badog hano ebirugireyo kyangwalye kwenda district hati kyangwale kwenda district kwenda kwetu haliki kube then tuina kisita nawe nyini bakwenda kwechwa halika kakumiro hati kisita egyo baine bintu ba complaininga bagamba na muno prime minister nabanja basorora bagamba abafaho ayenda muno kola side yaye hati bagamba bakwenda district yabo so nibe bichweka kikube nanka kyangwali bakwenda district Kigorobya kyangwali na Kisita ya district kazira kanyirana naito Businsi batwe district abo kuba Businsi yamane kirebyo byone yakurugamu cyo muhendo Julius Badidogo Figo West kurasha na akajya Businsi na wata wa Businsi niyo ya batwe district abo wa Businsi in fact ita tulisapota kufuna buli district President Museveni tukusaba Businsi district Businsi district hoi masite tugirugo nene tuli ba amani hati buli kali nbulo omukali anda tinkufoka ninyakufoka meya kando sa kufoka meya ndo ayiwe nkubo assistant abu waki kale ukankobo district chairman LC5 Businsi district nabo tibuli bubi nabo nkubukuha niwo kuba nobomba nkubukuha ati kiko kubanza inye ekyaro mukakirugamu nite tukiyakirimu inye mukagenda kunumanya Bujumbura zanka kyonka ito nite tukiyakirimu baitera tuijayo nite tubayo buli kiro hati nyobomba kuba ni bampa bwa district wa banka chairman LC5 Businsi district ni komo bwa meya abantu Figo West banko bani muhobo waki akufuna bwa chairman LC1 kakamuhereze katugeze nko bwa women affairs okuba mwaire kikoto ndekafuna bwa chairman bwa kubusobora manyira ebintu obyo kumobilizing ebya bisobora nabakaza abakwata kurungya kubusobora kubusobora so kandi Serena nkumuha oba muhereze no na kulira abazini wabuzina kubusobora district kuba yamani Businsi district kandi badman crusher amanyire muno bya welfare byo kufaha abantu byendya biki ekikare kibakita kyoka kandi ekikara kisobora badman byendya kubisobora musajja ali gentleman kurungi ekisobola nebyo kuterera abafumba mulinga ikayiremba fumba kumala emyaka taina byakusakuterera taina kurasha kuterera emyaka ya mazire na salu kandi emyaka ya mazire kumaisa ngo amanye kuterera atinyo Julius nyowe na badman hakusakuterera ebintu byobufumba iwe toli no muhafu chali habwa toli badogo iwo swera wiki ni bagenda but wiki hato mukazi wange maze na myaka inga badogo likakundupa abokyo aboki nkura mukizoho aboki nyenda kwijo nchumbire yakakoko by the way mugambe nkwenda njya antogusizo yakakoko akuhora taruga program ya aboki webale kugumisizo musajja ono tali muwangu nyonyi kara nawe
obwenegera okususa omukazi ebigambo byabazashono omugumisiriza baita aro program bweije erikala akatabuka aro wangambire arosho yarozere yakungana ya fotopotulo nanga kuno yamubende yamubende ngundekero kwa bana bayinge kabenyisizo omukoko ekabamake gachwiri cyari tubantu nyimisembozi nyamukaguza lili pazo byagambira agenda kulyo mukayikuru na magufu agabwatuke akabana kimanyisa tubantu hayipinga kyonka tukuramuka inwe n'abantu nkwenda kunchumbira akakuku ajja kuchumbira kome kiroje bakuchumbira nje mpute mu akasupu kome kiroje bakuchumbira akasupu ute mwikaire tukwenda no mwana wakandi ebintu byabana bijuli asoko bireke tubireke abana bakuchua waro wanterese muno ngajuri asabanda bakuntuga nkaba nyine kiteso ninyenda kusoka kuherezaho amoto bamo gwa abana bange nkabasata abarolere akanda kubarolera then ninyenda na bujumbura egyo na mwadone nditwara bujumbura mbaherezo nawo babiri mwadona udi muherezo ogwo nja muherezo omu atika Donald kikwenda hikire kumsekendo na mtwara mama Donald ndi suppose mweza bana nkabana achweke nabo achweke na mugamba abo bawe hati nyowe nkwenda Obama muhereze Chantero Donald muhereze Chanero Princess aboro muhereze ekyojo kinekito ekiwananka ekiwaba kita Ronero atobe naki kande kyakisobora akitungire na kaviza kyakitwali burayi ati nyabange timbagalire in fact echachi yabujumburege bantekereza omuno abana nkazara bayingi nkwenda abamu kutanka bagabira ya revival nyandi bayininga mbana nka mukama wange halero Sky Limit ogwo no wadde mfuire akutoba nabo akubasobora Sky Limit akubasobora ogwo akubasobora badoge kiro kya ibyo ndozerege Princess Diana baba mazire kumnominatinga vibe ha street baire yamani ekibaire gakisai bomao mama iyo tubaire yoga ntimbairo bomekibaire yoga ma Princess Diana nyasire mukakule ifo mwa Don bategeka bawegana bangambire kibaire agiroli samita aba competing na Donald bategeka kyampodo mali mbasasire abateirege bandi kuruga kuno kijungu baraba mu street aho na bagenda giroli summit Donald yagabura abantu bagambira abantu balire banyuire nkugambire barugire game bakita batere MP kigambo ky'orunyoro bayigusire ni batere MP Donald bategeka ayolekezege vibe after nominations na Princess Diana kisahaho abarega bazini ba Figo West ba Serena banyumisize go mukora kisahaho kakibage kyamani nyinyi abantu bange kuba bagambira benyina yewe boko awe simbiro ntakuli aho kantu tenja kubazaho agwe nkuli akantu ati no binywe amoti bategeka nanka moti Obama gambirege kaire kona very soon from now agenda kubana atanga tuhereza bwereze sente ntuli yawo ala tokimanyire mu Obama titukonkona tugenda bugenda kachani kwa tukuikara no mu sitting room Julia soka genda waikara mu sitting room Jona ne Rugano sagamba kyaro nyagamba mwana wa busisi bamutaize akabanta kwenda nakurugayo by Julia saba kahali ubutaba kiki bakabani banyiho na katapira omuntu nobane sitting room ne isane kyaro kiona cyane ati nyo akajukange sitting room ni gakajuka Kyokana nyonyi na 20 nisiriza otinisirizo bakuwera no kanga kyonga bokwika mu Obama hari sitting room manya furniture zonka zona za hero mister amazi magenyini nyowende basire makaga bagayiga tinkarago mugayiga kushano Obama waha oisan obarusoza bali no balengera kuli hansi na nyonkwenda nyombeke nkarusozi mbega abana kunimbalebera Julius tulifuna sente zikumbekao tujazifuna tujja kuzifuna Obama bajja kutwa sente abo linda Donald ataye parliament linda Princess Diana ataye parliament
bojenye ku levelinga ali mu Obama hali ebilioni eggwaho egyaho todopire omaye kunanka itaka liri lyonka kuleta ebyoma byo kunanka itaka liri lyo baitu abasajja bombekera amaju nyombaire ninsaba moto Obama otekereza abaana bawo babiri to mutawuni otutekereza onaite tukwenda kuba kurungi tukwikara amazima tukunagiriza kandi abantu inywena muherezo Obama akaruru habo kuba niwo musajja ina potential kusobora hati oima isti yaliyo oima isti wali ya izile ya mwesimbaho abakusisa bwire ontabaze ibana tomaka zina kayigime bakusisa bwire nkembwa nebo igolere basi bakushane kisapatu turamukizo inywera tubaramukizo abafani bananka batwenda muno cyali abahagizi bananka ba Donald batwenda muno Princess Diana Obama muti batwenda muno batwenda muno so tubaramukizo abo abasimbiro bona aba MP bamazirege kubahandika obatahandikira ogwo tayesimbiro campaign zikutandika omwezi gukwija era mbaire nindora abantu abesimbiro baitu munywani wange dano nukanta muboyini dani waha sembozi akabireka akabatesimbire bwe MP akayesimbiro bwa meya Hoima West bambi dani sembozo bakamwimire tiketi ya nupu cyali yahuamani atakubirugamu akiena nupa ikaranagikiena baitu kanagamba gienda agiendera kuno baitu kuno ahera ikaranagikiena akaranagiera dani semboze nkuramukizo akagamba Julius bakanyima kandi ya nupu kandi ninya waino amani we bizibu bya byamuletereze bizibu bya kubimanyaso kabisolo vingi Baba ino nagira intelligence ya amani misagira intelligence karanalingiza abantu bakamugamba ngo ine byapa byabandi byakwigaraga nabyo iyo baba inasabira itaka bamuhereze itaka no hoyiba bamuhereze nkwagambire bamuhereze bagambira akaba nasaba itaka lyo kugura yokamisa abantu bake oreda besuhire kumuha itaka lyabusa bamuhereze abo kuba nyoka ngambire bobo wainongo cyala yendeze munabanyoro abo kuba Sadani Magic Dan Magic birobe nuwa muikara nuwa kwata nesimu zayo iyo manyiri Dan Magic amani gagira mabobi wine hat Dan Magic nankono bate obasibire mu nkomono munyoro waituna arugayi wendo zirege munyoro kyoje kya black aho kimurubatiraho nawe munyoro bona banyoro deno nono bamwetoha obasibire onu nanka wayon ayamubaliriza yabazaga waiswa mufumbira musoga rona nkonu nawata munyoro na secretary general rubongo ya nawe munyoro rubongo ya niwe mbaire ningamba rubongo ya nata munyoro rubongo ye na Museveni inabanyura aba muri hayi na wainabo ba Mary Mugasa ba prime minister Nabanja abaina abonyore no Museveni na watu haire ibintu kionka okuraba galaxy wakaraba ekisai kyompire kiro kyompire kiro kule kandi kamba iroga okuraga mlingo kikwakaga kiro rampora baitu Julius twabaze ebyo twaleke ebyo maintenance yekisai kyo baragisobora antati byona ekisai harokikora kakaire okasanga lights zitakiaro okasanga amaizi againa kufuire ekisai gatakiaro okasanga abaina kuikara ni ba maintaining ekisai ekyo bitakiaro bajja ki maintaining because Actually, Hoima City Stadium is the second international stadium between Uganda after Nambole. I don't expect kibakombeka side za liroko kya Kiboa Stadium. So nikimanyisa mu buli mulingo gono nja kwesanga emipira yo ne international. Fufawe kubeta gibungisize Nambole negireta kon Hoima City. So era bajja ki maintaining definitely. Hateke nike kinde kibaire nikintalibaniza. Bajja ki maintaining. Oiro nayo mulingo manyira Abafrika. Abafrika naitwe auja kusanga ekisai cyali bakiragwize ebisika bonna babiragwize ebiki batakimente abanyoro nayo cyali tulenga abantu bona baratwara obujunanizibwa bokuba muina emikono ninye ne mu controlling ekisai ekyo mu making sure ngwekyo kyo bugayge kibatu haire bakirinde hatotaha mukatale ka Hoimaho
nosanga ebisiika byonna biragwira era butaba nanka. In fact Julius obalize point habokuba akatala ako Carol abantu abo bakakwasize kwikara nibo ni bakalidinga tibaine ne kibasobora yadde neki baitu bakalobinga MTN etasige kisayi kuzoka ni bakalobinga MTN niye gya kwikara ne kasigaga baitu atatu lisika kuzoka okurungi naitwe twenyini badogo sanga ati kankugambira iyo kimanyira iguru kuli oiro biro bintu biro nikakaijuru bara busome halite twaberera akatala umunyina studio kula iguru wasangaga mukasonda bapamira ino kupamira miso bapamira hata umwebembezi ndo inakugamba utapama mukata ati omwebembezi iyo inakuteka obulyo kurorangu nkaiwo omwebembezi security abo kubangu byona bisasura ati kutandikira naitwe badogo ebintu bikusinga bikutandika muri itu naitwe wenyini arobo usanga miso bana abantu wewe muine myoye mibi mukusisa usanga street oli na magamaga bakumutata kumurwa na naga ibisasiro nina no muntu ijo unsangirege muntu akenga mali na naga kasasira akola sa kite kyo kindumirege muno nyagamba baita abantu baine ntekereza ebi tunaita abafrika sometimes ntekereza zetu ziba hati no jano tanga kujunana manya meya waitu manya biki so sometimes naitwa abafrika niko kurura twetagamo mukono gwekyuma badogo nyonjaga kwikara ni example ya Rwanda sometimes abafrika twetagamo mukono gwekyuma baitu kandi kwa Julius example ya Rwanda giyandi baide nungi yesi baitu Rwanda kande kahingura na abafrika ate abafrika otabafugira iwe Julius omanyire ngu Rwanda bukakeraga okahemuka okakwata buno buvera manye nobe byaharage byo bitabeje manyo kahemuko kakanaga street inywena murasobora akanagiro na Uganda kikwetagisi na Uganda kikwetago mwebembezi we nagarukaho oboha na wale atuletire mu mukono gw'ekyomwe omuntu yali hano akozere kinteke akaba mukazo ogo nanga mugasa akabakali mugasogo nyone nkaito zanga akadama bakazitwara bakaziyora bajagani bayole bintu byaito kyonka obwire obumu Julius nyonka mara kwetegereza ngo nanka empinduka hinduka yona boli bano yende kintu ekirungi abamu basalirwa abamu basemerera niko kikali hati tokurura Kampala Jennifer Musisi enkura kurane yakozera kasume kai baita abandi ba muno ba Jennifer Musisi akakora baita akakora ebintu bingi muno Jennifer Musisi akakora nkugambira hano mu Africa sometimes omukono gwekyoma gwetagisa omukono gwekyoma gwetagisa otherwise abafrika entekeza zaitu nezitazityo Julius nyaki ambaini ngamba bebembezi baito oba kuba bachuire mukora emirimo nkege ati for example ngetugame meni mugasa ba Jennifer Musisi ngu obutuku bani tukora ne tumekinga shiwa abantu kubayiha mihanda oba kurora ngu street zaitu zikunyirira zikuzoka kurungi ngu baina kutekaho no buryo kurora abana Uganda bafunire emirimo baina kutekaho alternative boku bingo omuntu street musindike ha mukatale bakatale alo kumanya niki ekyo nkulenga ugamba that is why nkasima muno Brian Kaboyi akaba ya street zine ezindi yaba street end yabagaza kule ifa muhanda gwa kama guno gwananka rukurato kwebiye Kurato road baba street embaga mengine batembea bakwenda kuba street baba street so boko bano bingo omuntu a street banka mutekira alternative hala kusa kuba na agenda ekyo kirungi muno kirungi habo kuba tikikuba kirungi omuntu kumubinga alaba ire na iho muhogo na sasura abana school fees na rolera family yaye nawo kwebeisa kumubinga taina halala agenda kutandikira baitu boko kumubinga okamwole kyangwa tukubingira baito kusa kutandikira hali gendo tandikira amazima genyino omuntu abo kubanyo Julius obatubingira akadama twagenda nka eifo kuli yes bikantalibaniza mu abakozi bange bakantalibaniza sente zange bazisisa banyiba kyonkangu akasente kakabayo abantu bakora bayijaga abantu nibagura akasente nokora kyonke kikuru ngu brand ke kintu akakora kurungi ere kyo nkusima abantu abakutuhondera turantekanze kiererezi hakitara TV tubao every single Friday ya wiki esaha 2 ezekiro tubantu tukurabya mebintu ebaire musabiti ebintu mulingo bigenzere mu mulingo nkogo so weekend ebaire bize muno na muno bya politics no borumo sizajja kutandika ezo bwa MP
Baitu kandi MP bakutanke bewe kwezi 15 14 sana ba 11 oba 15 15 kyonka baddogo ekintu abantu kibalina kumanya mahati biro bina aba MP abona abayisimbiro begera abanya-Uganda bakumwega ngo hati bakujja nibagandi basubura obwenge oburukumi nibagenda ni babanagamu Mukoma abokuba kwaira kenge ko rukumiri bali Julius Nyonde terego mwenge ngwa kenge ko rukumi bake 10 bino kwakuba ku mutwaro okuba ne cyo kuntoza rukumiri yale na sometimes valuing akarurukawi kandi okora Julius kirungi muno kuvaluing kinte kibakweta karuru you people no turabane tukomabe kulembezi bano baitu tulola abantu abaina potential bakusobora tukolera nguna standinga na akora kina challenging ki na ikiensonga za abantu abakuba Julius abo tubasindika ba ikiensonga zaite zikuturuma bazitwale mu kubazanjire kuli mu parliament webale muno ngu Julius otukuba tune kizibu kyorugudo ngu niwe agenda kutwara ekizibu ekyo asobole kuba kini batu ne batukora ensonga yaitu ngo tukuba tune kizibu kya marwaro gatali mu mibazi habo kuba hare Julius kinde kimbihizi ijweze bakalete mibazi bomao obalesere mibazi bayanga kusoka ginanka giteka maruaro ngo abo kuba abakujunani zibu out baro bayina kusoka kulindi bakagitwarayo bakwate kimotoke bakatwara mibazi mu irwaro ato bagitwaire ba deliveringa yemibazi emu endi bagire kamu okikenga ngingamba bakimanyire mulingo tibakira kuba checkinga mu kimotoka tibakira kicheckinga nabiki bamanye tibagya abakebera balekamo emibazi emu actually bakalekamo mofini ya painkiller ya mani muno mofini bagikozesa nabakazi bano ngenda kuzara manya obundi bakusoka kumuyu ogo mubazi ogo guli na expensive tibuzoka na gutagwa mani tibakira na gukugudna mofini tibagikira na ginaka na kera gikutekaho baba oina oikizibu kyamani hati bagule kamungamba baina hali bagya gutunda handi baba kwate maya bakateka UPDF hananga biro bino no botwara omuntu obundi baba bamutomeire wa mukomaru good niwe ina kumulinda kweka abayo barayije so baitu at least okurora anti obusuma bwe mibazi mbugende ne bukende era bangi bagenze ne bakwata baba ne bayiba mune mibazaho ne sagama anti bakakoro branch bwabo ko mbyaro kusanga nabo baina no mbyaro no mutawuni hanu anti no mutawuni no mbyaro nikyonkulenga kole kyangu okusanga emibaze yandiba irairuwaro ne garuka kuno ne batanga gituguzi hata mazima Julius ekindo no bihirwa no kubirwa ne bahika no kuguza akavera ne gloves ne bakuguza ne gloves mali Julius tokwesanga Julius obwire obumwe ni kale president aine ebintu byakozere nawo nko omuntu emibazi muirwaro okura Julius aine ebintu nabyo byakozere ebintu ebimu kyonka abantu abakumwikaraho bano niba bamukozesa ensobi niba abantu abakumuleta nabantu kumunoba okwesanga ngu abantu bakuibe sente obundi nacholera bucholera bakuibe sente obundi okwesanga emibazi agiteiro baitu bagibire bamazire giba ati ne babantu ne bakomplaininga emibazi yayo mu marwara no isanga musango gukwasiro president waitu kyonka ngu obwire obumunanya abakulembeze baitu mwege muno kuba no mutimo gukurumirirwa abanansi ba Uganda obokwata okatwara ebintu byandibaire nibikoro mu marwaro okakwata okatwara ebintu byandibaire nibikoro mu masomero abana baitu bakasoma nabo bakasobora kuba bana barungi naite tukegonza ngu Uganda nayo wewe amasomero gabo marungi gala standard okwesange Julius ebintu ebimu sometimes government ebitekaho kyonka no isanga abantu abamwa hali emikano ebikuraba bikozereki akantu ka ready karoha hati aroho are kintu kyenkwenda tubazeho badogo abantu baingi bayizire barugire bayisimba independent abalire mukaruru kenare ka primaries bayizire independent one of them is Businga Harriet Mugenyi Businga Harriet ubwo atahawa umane mpi wa Hoima district Babyface agambire ngu araho abantu abakumuhiganiza one of them akagamba Mary Mugasa na Balamu Babyface nikwa agambire
wamaba kumwiganiza ara baina obujulizo bukolekya bamwiganiza ati Julius osakuruga ino gamba bad dog akumpiganizo taina nsonga abakyo kibalizi bali mugasa kakabiyakana yagamba taimao yabyahakana kandi bona bapate ya yelo ba yelo mala abantu ba yelo muli suppose kuba ni mweganiza ngana mbaine manyo position ni yandi baine heganiza nyowa mansongezo nkazikwasa munywani wange engineer Jonada simu abantu aba bayikalize bantu be bona abayikalize kandi ati Jonadi bwire buno nwaina kwikaliza abo niwo omuntu bwire buno obwire buno omuntu oina kwikira nsonga yona ekwata na NRM badogo Jonada akagwa mu bintu bado lero omukama wange buli waka message wasindikaga ndabiro binali bize muno ali busy binali bize muno kumuraga mu helicopter bakuruga district eno ne bagana mu district ndi bakwikaraga na Anita mungi aka message yansindikiraga nandamukya Jonado ati biro bine nyona musindikia ni mukama wange webale kikaro nikara ninsima omanjulias abantu abo ati Julius birobe nekinte kinyeyegere ngu omuntu wena bakako bayine sente ali wa mano na kumwesibira ukimu no bakubata kuenda mwesibeho anyo abagaiga mbesibaho abana kuto sakondwa ninkweguye abo kuba omunako abaganya banako atibaranyamba abana kunkabajua ninya bayine mitima embi ninya bakubaza kubi omunako niwo muntu akora Julius otandikira akantu kawe nawona akyorana ku ndio muntu munako na utakuikalika nawe kama wange engineer Jonada simu ebale milimo ya seke yokora engineer tukura mu kyato kusima mukya munywani deka turamukya abagayiga abana kumutuganyire ego tukura mukya abagayiga ndamukizo munywani wange Michael Serunjogi mumanyire director wa Navika ego mumanyire nyara mukya mugayiga waitu wa HB Michael Serunjogi we kotakwata simu bado naboloka bano complaininga takwata simu ojo Maiko iwe timo banda kukolera ki ojo Maiko ndengero kuhindura membera olemerwe chonka olitachali wange enkuramukizeho aro yagambire ngo abagaga biro buntu bafokere kizibo oruseke rufokere ruseke ade nyagamba oruseke turarutera abana kumali nayo kutakudupa ati wo munaku kwenda tukuteke mu ruseke tukusike mu musahi abo mnyani wange Nyakojo nkuramukize mugurusi Nyakojo Diraxi nyo tukolere na program kiro kya kyalero kino birthday yange yanyenkyampa irembuzi akwaire embuzi ampa irembuzi ne kureti ya bia kureti ya bia Nyakojo ati ne babagaiga abantu hata bagaiga ati mali Julius omuntu noruwara no mirwaro no burwayi no muntu arakuletera akiri ekintu kyamani mu irwaro by the badogo balize kintu kyamani balize kintu kyamani haro bunyagwire mu accident buli mu mwaka arabye myaka terbo sinkebiri hati ebire ikiri nkarura abantu mise muntu abana kwenda nagabagaiga Julius kwate mitwale enu 2 ugendo nyaka soda maizi biki abantu mise nakwenda togamba nyono bayinyibe esimu jozi nyino mugaga wange Sky Limit niwo yamfu ahogo so hatinye cyara abana kuti tujja kubasika mu musa wewe beti kuli ganti tubenda kyonke embera gusigikira ngunaite mbere itulimu yali kubi nungi ate naite tuina kwenunulira kuli reka cyari bikale turamukiyo baitu nanko magaro tukirambura mukitazoka magara bari no video zaitazirura magara yenda muno misha hondera muno abanyoro magara yenda muno rulimi rwaye aye hondera muno rulimi rwaye magara na bobo no bwayizire gagambirige kagende mu mufumambogo mishani hara nazire mbogo mishani hara ire kuli mwana nkoko magara aisainali mweno wabo anti mufumambogo abafumambogo bataba amani baba nesente abafumambogo bagaiga baba nesente badoga hati cyalinywa abakuonga cyali naita abakuonga tuba nesente Julius mikaramukwana bakaza abafa abakuonga baitu ba nesente Julius msamuntu munako akwano mukazi abakazi bakuliye sente Julius baziria abakazi bakwende sente nka mahembe
bata bakazi nanye mukuyingurana akazina kasingire kuba kiamya niko kalimba ataina sente tafumi talindazi kandi na nyomba ile nyina message yange yinkwenda kusindikira abakazi abakazi mwetegereze ngu Julius wako bajira kwaine manya Julius onungwa ine kyetago yes ekiku mutalibaniza munaku mugenzi wao otamuyawo sente okumaisa ki munaku mugenzi wao anti wakuganyire yomulefu yabana kubadde anti kukoleka example ngu obokusanga ati hereza example haro omuntu ondi ati kalenka magara ogo nobo kumusabe million ata bagaga baita atira akaredi yaho abakata tuyamba kakaiha kakendeza ara yongeza akaredi gendo tulolo gwa atire rabenyuma hati badoga like levels zili levels nikyo ngulenga kumaisha toli muna ku Julius baito omukazi ati iwe Julius omukazi akusaba emitwaro 10 kakuba nawe atakubazire mu magezi okikengo beke ngubazaho ngo ati Julius oli level ye mitwaro 5 leka je ayiro jiri nyone sente ntaha mu copy ntaha mu copy naturally baido mbalize ne mitwaro 5 na nyoni mporo mutima gwage badogo nyo chali ntaha mu copy nisananka Matia Kasaija Minister of Finance akagamba wataha mukono gamu kandi akyenyumirizamu yagamba ngono baba ne million hansaho yaye mukazwa mugamba taina na 10 na nyoni nyowe akatabuka Matia Kasaija kakasoma kurungi Julius no borabo funire sen baito rugwa center akiga no Julius twikairamba ituma baito nkukiyayo na nyoni nkukia badoga twena tukiangana turaruga shoti ngonga nyijukize kugulire mihoge sikire hali emihoge sikire na yonki ali level ye mihoge sikire Julius nanyene bwo kusobora oli chali wange nkukiayo mali Julius na nyole veindo mani na nyoko no mani nja kugulira kalaka soda ise kira kasoda ni nywanywa ate njala niye baine nduma yenda kole sobuhoga halo busiki Julius mani chagamba abakazi ngumumanye level za abantu abatwina kurabya kubinno kurabya kurungi abakubo ine badogo numurole mwetegereze ogaye badogo numojo na wako yiya akiri deka wewe nobara bampaire akampaire yo kandi atine kintu ekindi bege no kusasira nagamba tono wewe badogo just kamusasire just iyo kimajura haraba kazito bwakwenda just na kusasire naga Julius chale kigira matama marungu kansasire ninachali wange badogo aina kako dio kakora akarura mukazi agana teza amajuna amuchulira amaziga nigakurukuta mukazi chali na kwatuwe mbabaze kisa kandi abakazi benda moja baine mbabaze misa bakaza omukazi bwa karoro musajja ine mbabazi na mwenda inagenda just na muihamu baiti iwe izira mu category ye sente ngwa nyonyi ne sente manyabike nagamba yozina kali baiti baroha baina kura atinka ba gurusinya koja zine anya kojono musabe million akuzeta ne zitebuka ati food court Hussein bai Hussein ate kama abakaze sente Hussein azina kuziteka mwazini mukazi baba kushimira gena no kuswera onekiwa kama ile takanyesere Hussein angambe araba atakafunira funa nanka contact yawe baitu nyowe andi kubi kandi angambire gamba gaye nyina kumekinga shuwa kururamba iroho ajya kusasulira bichweka byensoni tikuti kwa kusasulira bichweka byensoni ne kwa kikali takanyesere Hussein bali nyo mukazi ni nkusasura bichweka byawo byensoni no garuka kudubude bintu byange mbayaye bandi ati badogo kankugambira abakazi bataha bazibu muno omukazi omugulire empali yo munda no gimuha kyonka nakuolekia agenda na byamano omusajja ondi nagimujura mukana agimjuza mu speed no sagamba no yagimuguli hata o mikisimu stufane no hagambira kaba nkugambira amazima omukazi ogimugulire cyaro we hayiremu baito omusajja ondi nagenda nakora misa nkutera mwaka ishane mukazi wange nibamuya mu gistringi mugulire ati badogo Frank agashumba no yagambire omukazi omugulire emotoka no gimugulira na kuolekia nti
omusajja onda agenda namugulira amafuta nakwolekya nti atiiwa yagimugulire toyina makulu ola amugulira amafuta niwaina amakulu togamba omukazi osamukolera edduuka ene yabulikira eno nomukolera edduuka miso omusajja najjaga dduuka awo namugura akaswiti namuleetera ebikyole ebyokezebwa namugura akasoda kenyina akasangire mu dduuka yayi nayolekya nti ola keyalinga kusingayo aina keye yamaani ngo ina true love obwongo bw'abakazi baddogo nga ina true love kyonga niye wamutiire mu dduuka naye alimu obaireke kubarabara suswito byamugulire nesoda timukuyingulira gamba omukazi n'omuswera n'omuteeka mu maka n'omuhereza buli kimu waboda nga bwekuba kumuvugaga kurungi ate akubonaga mu biina ngwa akeyalinga ngwa ina keya yamaani ng'omwojo gakeyalinga kurungi nga bwekuba muvuga kurungi ng'omwojo ikara smart apikipiki yayi kandi ate wakamuhuramu akahooho bojo inya abakazi baddogo kizibu kati kankunyumiza akasitole aliho omukazi mahure gano nga hairege n'abantu ijwa internet aho aliho omukazi bamazire n'omusajja emyaka 29 ono mboinego w'omwana kyalo omusajja ataaga n'ayogya pampa n'akuza akaana akakuza akasomeseza akaikya university akaana akaikiza emyaka 27 kyalo omusajja n'afaayo kyali akaana bukafuire nubwakengere nti akaana tikataakayi narora ni barwanira omurambo bagumutwaraho ngo butata wayondi boja abakazi but Julius abakazi bano iyo muntekereza yawo bano barora obatekereza kuba bali mu kikaki kintu keki ekyo barora mu kuba bali supposed kuba just tuina kuikiza tubatwaliraho mulingo bakali tuina kuikiriza tubatwaliraho mulingo bakali ruhanga nuko yakabahangire abokuba bakaruga munda mulite bakaruga mu rubaju rwaiti hati bakoruga mu rubaju rwaiti asakwingana naito obwongo kwa Julius amazima genyini abakazi baine ebintu bibakora notunula omukazi nogamba omukazi ono mukolereki kandi nyo Julius amazima genyini kino nkibaza naye waboki nondoro okwomuka kire kyolikaye mukangu okwanga nokuruga omuka obatwa ukaini omanye life yange yona tindikyora kusuwera baddogo gira love kyali ngira love baddogo gira love baito gamba birwina abakazi bakiyayanga baddogo jigize na chali waitu yaswamira omukazi mpaka obwire kukia omukazi yamurabize kisani hansi ngorandoleraho urandoleraho gaho baito omwojogo kandi we toroga mata bayisumu baito alimu abantu abaine isuma ogo kyali atamulevo yaye iwe nyoti kalaga bari baine isuma akamurabiza hansi kisani urandoleraho gaho adito gamba no mugenzi no mugenzi waye akagenda yatanga guro mukaze byokunywa mugure byokunywa omushyira musangire mbidonga ina akabag hati omushike ina kora ki kurara no mugenzi wayo go mojo chali waito ato mojo wa ntamanya inaki omojo onda ikaireki awo mukyaro omu wabaire nakaisiki hato moja teremo sende zaye obwaziteiremu omushikamo cyangira akagumya nawo nagwere bag nagamba hati ngenzere ne bag kugenda kebero mu bag ebinte byasangire mu mushya obaka banagenda nka akasanga mu bugoye obugoye yasanga mu padizeri mu musayi tukase kangabafu hale blouse emweri mu ekihuru yagamba ana nyowanda ndamusasulira Julius akatwara byakatatwale mainara baita abantu bakutoka hate byatatwale mainara boinara abimani misali mu abantu abayetagire atakulika sende zaye nanyonda akusasulira robaddoga abasajja bamanyana yata tatemamaraga kuulika nombo kumulya se akita kunenaho kutu ara abasajja bayetagire mister akwira kunenaho kutu aro munywani wange mutawoni muno bege mukule sende zaye okahe munko kamukule baito lero we abakazi mukura batalimu abantu abatakusakulika ata habuloko mu munywani wange muno na figogo
takulika takumnyora omukono baita mazima kankaguze ekintu kino omusajja bwakuba akusangire mu baara waikiriza akugulira ebyokunywa munda yaawe mutima gwawo kimaito ojja kumwihamu abakino kumuyamu iyo tamwe kumwihamu nyotembike kale kumuhawo kumuhawo abakino kiza kunywa ebintu byaye kandi misajja oli asaba abakazi banu bakola ebintu omukazi niwo akwikiriza naija n'omwawe naika nagamba nyowe ondesirano ukoraki ati ogenze kuikiriza kwijja hanu nyowe ndi mwana wa nyoko ndi mwana wasu habako tibabagana common sense bakakenga nti ate omusajja ono anyesere gendo mwaye akwenda kumwihamu akwenda kamuchuku kutokusakosa common sense misana kukaguza nyowano ndesire koraki ngunyebyo ti nyomba gema itujja ku nyomba ine manyabo manyangu tuizire kuikara kunyumnyao bata bodogo ezo bodogo Julius tebeserezamo mukazi na kugambe kigambe ekyo omoja yemereire geira kandi okwesungo omuntu ogwo akakugamba Julius nyamazima mbaini manya tuizire kunyumya kuteza maka kwenda kutera maka isani ekinde ekikubani kijja kuhondera hao kandi ngeri kumanyire ngero togira control control ngigira chonka tinkwenda kutera maka isani hati kandi nyoni ko kurura kwenda kuhereza abantu abasajja amagezi abasajja baloka abakuturora otalihe mukaga kusasura eloji omukazi atakayizire okatahamu nawe ara abasajja kyala musajja nkasanga mukyajja kiruki munachule enaku nkamusanga samwe yoku nachule enaku nanga Julius nsasure loji ya beyi kyonko imusikyala ayangire kuija otalihe mukago otali koragansobi kusasura loji omwisiki atakayizire ebansobi ya mani muno kandi ogisasure no kumutahiyamu mutahizemu nkugandira nkasanga omusajja nachulena kunanga cyali ate omusikensi mwagihireho asaswire loji agisaswire agayizigwire amazima Julius nsaswire loji kandi musekinte kiruma abasajja ngokusasura loji akagira aramuwenga kibaruma ati agamba singataire kigaragara singataire kibati misanye ne video nyabo ine juwezi abojo ni bachumita omukazi ondi nasale ebikiya kakaroro takanyore okaka na musale ebikiya ondi nachumita gomugongo omwe niba mugamba abakini bakaba baganda ni babazo Ruganda lwachi muri sente z'abasajja lwachi mubba abasajja baida abasajja abo bayina omutima mitima mani kukwata omukyo kagutandika guchumita no chumita omugongo ogu kandi muraira guti ondi nachumita omugongo ondi nasaraga hanati bakaba ino mutima mani kikwetago ino mutima guli abata abantu araba ina mitima misa banda gita mitima yake kandi Julius amazima genyika ngambire abogamba Julius tukulire mu family ze dini tuinamo omutima gwe dini baitu haroho abakaze ebintu bibakoraga omusajja nasobora kukola ekintu omuka abokuba Julius nkogo musajja emyaka 27 arolerero omwana mukole buli kimu omukazi ni mukyanyi nkaka mwana mu investigate mwaka sendo mwana kumwiki ya university hati nyo Julius abana bange bakyali bato myaka 8 7 baitu amazima genyini bwemba nitekereza musendeze nkuturukiyezo nimburwa nempale nungi nimburwa nesate nungi nebukyanyi nkaka omukazi nangambi kigambe nagamba taliwa actually tubaire ntusaba government mututekereho aka service omuntu bwakuba mwana nakyaruga kuzarwa mutuhe na DNA test kandi na mwana nakyazarwa rebe pap kandi ebe bintu babikora kurahe musiza he mwana banakyazarwa nibakenge omusayigwaina nibakenga DNA yaye nibakenga buli kimu ero mwana azarwa ina file yaye chona hano mu Uganda I think mu Africa bakitandike so that mwana omwihe mu irwaro utandike gura babyso okimanyire wawe Mr. abasajja bakubona abo nagura na babyso ne babona gura hakiriro lere ndege yonka yakire katukanga kurolere katukanga arono musajja omu in fact munywani wange
akagenda amanyira omukazi enda yaye yamurolerera mukama wange ogwo wakabango mugayiga batinja kubaza milimo yayi wamana ikara munahere yarolerera omukazi ogwo mushiki yamufunira nenju jukaina amakama ingi musajja wamani mugayiga muno yamufunira a planningire enjo yampangishirize egyo barasanga omwana ali wayi kandi wabana bombekera nakweza enju already na amajuma ingi Mr. obwamara omusajja obwire buhika omwana bamuzara harabaho emyezi nkani yegyo ntamanya omukozi waye wenyini niwe yalishe mwana atwekera omukazi akagenda kurora oba akutera esimu agamboli aije niwamuvuge asindike emotoka ajja mutwale mu irwaro kutwara mu irwaro bagenzereyo obarugire iti bakuzoka giro ti kugenda kwekebuka musimu yaye akagakurora messages eyo mukazi nizole kyango musajja keye bakole kyango omwana wayo mbonengeri ya kuisaine manya biki yagamba niko biri omugayiga cyala akagomya na twara DNA kugenda DNA kandi wakatwara DNA zine za mani za nankansa mbyanka wiki yakozere ngo akangambo bakamuyaho kasoko bakakora kya yatuwara yatwaire weye kara achule akagenda kuura ni bamweza results kusigikira abintu byona ha 10 taina uyadene percentage nkaitane zo mwana kumwishana kandi arebisajje biba nemisayi emizibo mundu nazare cyana cyona nikimwisanira kimu ngo mukazo yaleka kukyora muho biyambi yachulere yamanya nemyeze sigaire yachulera che omukazi akagakura na muterere simu yamugamba nankayiwe kankabanta manyire ngo bwire obobono taagano yendo mukozi wange abo kuba DNA kanyole kyango omwana gotali wange omuntu ololondi omushiya yekazangu nyowe manya oranganyira manya bikikalemba inisaba onsasule emyezege yonke bakumbanja ngenenye amusasule yaki omusajja akahunga akabananyumiza sitorege nyagamba bayita abakazi bazibu mwebale muno abayikaire ni mutuhondera entekanze ne kutekebwa mwensimbi aba Arafat rolling chicken Arafat rolling chicken nibo kwano ende nkoko enungezi kunura genda mu Arafat kind of course Arafat ina nkoko zonka chipsi manya mandazi chapati ebintu byone ebyokunywa kirasi akuderivaringa hona halokali manyoli kinubi manyoli nkaha Arafat okumutera butera namba yesimu na kuderivaringire enkoko biro bina line osanga ijuye Arafa biro bina kakitera munywani wa Arafa harona jozo mushiko nyasangira yagamba karora karanga kaitu baitu amazimu tutarange kubini wo mojo wenyino mutufu Arafa inkoko wa biro bina hata abashiki biro bina tutabasise kandi cyamugurira inkoko ya street abashiki bakimugurira kakikiriza boko bano enda Arafa akukolere ka delivery ke enkoko mutera namba yesimu 0 28 kinana naina 5 Arafa ajja kuba nasa ku deliveringire enkoko hona halokali nolya nowejovana nonurwa kandi enkoko za Arafa tiziri zine enkoko manya bino bikoko bino maya bibroira maya bikebye ebitutete ebyo akuhe enkoko ziri zenyini zire zikuzire kurungi boko no genda bagyome kurungi kusigikira mulingo okwenda chips zaizonka chips zaye Julius oliya chips zayi no manyango ndire chips wadotalire enkoko oba bazichumba bata akakisoma Arafa kintu kinakikaidemu enkoko nyo Julius omanyiti ntafani wenkoko baitu nyowe ni nyo muntu akuli enkoko ya Arafa ni important gira mu buzima nyowe nge enkoko ya Arafa ni mndura kimundi hire na sazi ndo bokutura ntukurugasho tugenda kuli enkoko ya Arafa tugenda kali mwebale muno abayikare ni mutondera atekanze ne kiererezi mutuchetene sabite kuija bayire Julius Shomuhendo
muna Batumbya Benjamin Badi Dogo mtuhondera mikutu yaitu yona hali tumukali Facebook Twitter Instagram TikTok no vibe singa kuba tuhondere oja kuba no tunyumirwa in the special way. Let's meet next week same time same station ni YouTube channel subscribing Kitara TV. Bye. Kitara TV kwegesa kumanyisa.